Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira. Mu myaka 24 ishize tariki ya 5 Gicurasi ingabo z'u Rwanda zitwaga RPN za Uganda UPDF zuba imirwano mu ntambara Kisangani yiswe imisi igera kuri 6 yasize amarira agahinda n'ikimwaro maso n'imitima y'abanya-Uganda cyane cyane abo mu bwoko bw'abahima bwa Bwana Museveni. Kisangani yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda muri Kanama mwaka w'1999 na tariki ya 5 Gicurasi mwaka wa 2000. Gusa ariko intambara yo muri Kamena mwaka wa 2000 yari rurangiza ndetse bivugwa ko hapfuye abasirikare ba Uganda bagera ku bihumbi bigera kuri 2, no kuvuga nibura batayo zigera kuri 3. Amateka yerekana ko igisirikare cyafashije Bwana Museveni kujya ku butegetsi mwaka w'1986 cyarimo ahanini impunzi z'abanyarwanda barimo na Perezida Paul Kagame wayoboye ubutasi icyo gihe ndetse akaza no kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda na nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema wishwe rugikubita. Kuba abanyarwanda baratangije urugamba rwo kubohora u Rwanda baturutse muri Uganda byatumye Bwana Museveni yishyiramo ko Uganda ifite ijambo ku Rwanda. Muri make rero ko babasirikare bari mu ngabo ze bazakomeza guhabwa amabwiriza aturutse i Kampala akaba ariyo yubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Ingabo zari za FPR zimaze kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ikihutirwaga cyane no guhangana n'interahamwe zari n'izari ingabo z'igihugu ex-FAR zari zahawe rugari n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko ndetse kandi n'ubwa Laurent Desire Kabila aho zari zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bagaragaza ko icyo gihe Uganda yatumiye muri urwo rugamba nk'inshuti ariko igahora ishaka ko ibikorwa by'indashyikirwa by'ingabo z'u Rwanda biyitirirwa. Mu gihe abanyarwanda rero bagejeje Museveni ku butegetsi bo ayo mateka bari barayasize i Kampala baharanira ishema y'igihugu cyabo. Mbere na mbere intambara za Kisangani hagati y'umwaka w'1999 na 2000 ni ingaruka zo gukomeza guhatiriza kwa Bwana Museveni ashaka gucisha bugufi ubuyobozi bw'u Rwanda ngo bugendere ku byemezo bye. Ubwo hatangiraga intambara yiswe iya kabiri ya Kongo, ingabo za Uganda zarayitabiriye ariko ingabo z'u Rwanda zifata bwangu imijyi itandukanye mu burasirazuba n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo harimo umujyi wa Kisangani n'ikibuga cy'indege cya Bangoka yerereye ku birometero 12 mu nkengero zawo. Ingabo za Uganda zo zibandaga ku duce dutandukanye ku mabuye y'agaciro two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa RDC. Ubwo imirwano yahagarikwaga by'agateganyo ingabo za Uganda nta mujyi zari zagafashe wo kuba zigumyemo. Abayobozi b'ingabo za Uganda basabye u Rwanda kubaha Kisangani kubera ko rwari rufite n'indi mijyi nka Goma, Bukavu, Kindu, Uvira n'indi. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda barabyanga. Icyo gisubizo rero ntabwo rero cyakiriwe neza n'abayobozi b'ingabo za Uganda mu nama yabereye i Goma, yarimo uwari uhagarariye Mwarimu Julius Nyerere, Kahinda Otafaya wari ukuriye itsinda rya Uganda. Mu biganiro yabwiye itsinda ry'u Rwanda ati muraduha Kisangani cyangwa se twembi tuyibure, nk'uko Colonel Akram Hussein wo mu ngabo za Loni yabitangarije ikinyamakuru Liberation mu rukera ku itariki ya 5 Kanama mwaka wa 2000. Nibwo rero ingabo za Uganda zigera ku 7,000 zitwaje ibitwaro biremereye cyane zatunguye z'u Rwanda zizimishaho ibisasu. Kuva ubwo rero rurambikana igisirikare cy'u Rwanda gikora ku ntwaro zacyo kirasa kitababariye ingabo za Uganda, gitwika ibifaru bya UPDF karava. Ingabo za Uganda zihatikirira ari nyinshi cyane abasirikare babarwa ko bagera mu 2,000. Muri iyo mirwano rero ingabo za Uganda zaharaniraga kwambuka ikiraro kiri ku mugezi wa Chopo gitandukanya Kisangani y'amajyepfo yarimo ingabo z'u Rwanda ndetse n'iy'amajyaruguru yarimo ingabo za Uganda, ariko ingabo z'u Rwanda zibabera ibamba. Umunsi urugamba rwahagaze General James Kabarebe, General James Kazini wari uyoboye ingabo za Uganda Kisangani yabanje guhamagara Colonel Karenzi Karake ubu ni retired Lieutenant General ku cyombo amusaba ko imirwano yahagarara ndetse kandi ingabo za Uganda zisubira inyuma birometero bisaga 10 hanze ya Kisangani. Colonel Danilo Paiva wo mu ngabo za Loni Kisangani niwe watangaje bwa nyuma ko agahenge kabonetse nyuma y'ubuhuza bwa Perezida wa Zambia Frederick Chiluba wari ukubutse Kampala na Kigali kubonana n'abaperezida Museveni na Paul Kagame bakaganira ku buryo haboneka umuti urambye kuri amakimbirane. Inyandiko y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye yasohotse ku itariki ya 8 Gicurasi mwaka wa 2000 ndetse n'ibyatangajwe n'ibihugu bitandukanye nk'Ububiligi na Amerika byasobanuye neza ko ubushotoranyi bwa Uganda ari bwo muzi w'intambara ya Kisangani. Inyandiko yashinje bidasubirwaho guverinoma ya Uganda n'ingabo zayo zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zarashotoye u Rwanda ndetse no gusagarira ibirindiro by'ingabo zarwo bikavamo imirwano ibihugu byombi ikisangani.
akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kahamagaye bikomeye ubutegetsi bwa Kampala kubera guhoza intambara ubwo rero zasagariraga ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Uwari umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Richard Busha yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye zivuye inyuma igitero ingabo za Uganda muri iki gitondo zagabye ku ngabo z'u Rwanda. Uganda ntirakira igikomere cya Kisangani, imyaka ibaye 24 intambara Kisangani irangiye. Museveni abo mu muryango ndetse n'abanya-Uganda bakaba rero baragiye bahorana igikomere cy'intambara idafututse, bakaba barateje akaga ndetse ikaba rero aribo ibashigisha cyane. Umusesenguzi mu bya politike y'ibiyaga bigari akaba impuguke mu itangazamakuru Albert Rudatsimburwa yagaragaje ko iyi ntambara yatewe n'imyumvire y'abanya-Uganda yo kumva ko u Rwanda ari agahugu gato katishoboye bakaruta muri byose. Yavuze ko igishegesha cyane abo mu bwoko bwa Museveni Abahima ari naho rero bakomoye mu gisirikare, ari naho bakomeye mu gisirikare ndetse n'abandi, ari uko rero mu ntambara Kisangani bajyanye ingabo z'intoranywa zikomeye cyane zigizwe n'abana babo rero bakahatikirira. Ati abantu bakuru babo barakariye Museveni ko yabajyanye mu bintu nk'ibyo, ariko kandi byose babishyira ku banyarwanda ko aribo rero bibazo. Icyo kintu kiracyabarimo, ati cyanze kubavamo kuko abana bapfushije icyo gihe ubu nibo rero ati bari kuba bagena bashushanya ejo hazaza y'igihugu cya Uganda. Ati bo bapfushije abana babo, ati buriya ntabwo ari Museveni urakaye cyane ahubwo umurusha ishavu n'umugore we. Ati ntabwo yumva uko abana babo Abahima babishe, afite rero uturwango rutabaho ati ku banyarwanda. Albert Rudatsimburwa yongeye ko byashyize n'igitutu kuri Museveni kuko ubundi yaramenyereweho rero gutsinda, ariko kuri iriya nshuro agatsindwa nabi n'abanyarwanda, igihugu cye gisanzwe gisuzugura. Ati ikibazo rero kuri Museveni ndetse no ku Bahima nuko batsinzwe n'abanyarwanda, ati ntabwo bumva ukuntu agahugu gato kabatsinze kuri bo, ati ni nk'ibara. Ku bwa Bwana Museveni abanya-Uganda ati batarakira igikomere cya Kisangani byagarutsweho na Perezida Kagame muri Werurwe 2019 mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Icyo gihe yabajijwe niba bidashoboka ko Museveni yaba atarakira kuba ingabo z'u Rwanda zaratsindiye ize Kisangani mu myaka 20 ishize. Umunyamakuru yashingiraga ku bushotoranyi budasiba bwa Uganda ku Rwanda burimo n'icarubozo ryari rikomeje icyo gihe guhorerwa abaturage barwo muri icyo gihugu cy'abaturanyi. Mu gusubiza Perezida Paul Kagame yagize ati twabatsinze ubugira gatatu, ati nukuri ahari ushobora kuba ufite ukuri, ariko ati nta gushidikanya hari ibindi bisobanuro, ati ubushake bwo gushaka kugenzura u Rwanda, ati kuducisha bugufi, ati birashoboka. Perezida Kagame yavuze ko yubaha Museveni nka perezida wa Uganda ariko ntabwo ari perezida w'u Rwanda, nta nubwo azigera bawe. Ati bigomba gukemuka, ati ntabwo rero dukunda abantu baduha amabwiriza aho yaba aturutse hose, ati byo urabizi neza. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga ko mu ngano u Rwanda ni igihugu gito ariko mu ntekerezo ndetse mu rwego rwa politike ari igihugu cya rutura. Yavuze ko nta muhuza ukeneye kugira ngo ibibazo by'u Rwanda na Uganda bikemuke, ahubwo ko byose biri mu biganza bya Bwana Museveni. Nako byaje kugenda kandi ubwo abahuza bagiye baza ariko byose bikanga, biza kurangira Museveni yohereje umuhungu we General Moses Kainerugaba niwe yagiranye ibiganiro n'u Rwanda, biza kurangira amakimbirane cyangwa se agatotsi kari hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Uganda gakemutse. Hari abasanga rero kandi kuba Uganda yarisemo gufasha imitwe yari igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka RNC Rwanda National Congress ya Bwana Kayumba Nyamwasa, FDLR Rudi Runana n'iyindi bifitanye isano no gutsindirwa Kisangani bikibakorogoshora kugeza n'umunsi wa none.